number 3. Dragan Mikulić, Stefan Pal, Tito Smelec. Under 100 kilograms white belt. Tamo je broj 4. Željko Božić, Alliance Black Dragon, Goran Nasić, sekundar. Dakle, nastavi, prebaci, idi. Moraš te. Zoki ovako. Neka se pripremi. Plavi pojas je do 88 kg. Darko Gajić, Ludovan, Šćepan Brinčić i Kipro Vinco. Namerenje. Super, Branko! Bravo, prevrći dalje, idi dalje! Probe! To nije bio ništa. Vrati se lepo! Ako je Zoki pritisak. Ajde! Bravo! 2-2! Ne rešimo! Zoki sad mora da radi. 2-2! Probaj da prolaziš ga, dajde! Mora da radiš Zoki, sada mora da radiš. Pregazi tu kuku koju ima! Pregazi drugom nogom, znači desno! Tako je! Na njemu. Bliži se njemu, ne daj mu lufta, pazi prijanu! Tako je, gurni koleno, koleno, Jovani, moraš koleno! Ne daj! Tako je! Nežu koleno, Pazi, idi dole, idi na kukove njegove ruke, svoje ruke na kukove. Idi dalje, prođi. Idemo, promeni kuk na toj... Zoki napadaj. Jovane, približi se kukovima njemu. To, ajde. To, idi treba. Bravo. 4-2, Zoki. Vodi sada 4-2. Idi pod njega. Tako je. Ne. Idi pod njega i probaj. Jovane, imaš obe noge, kurva. Vodi obe noge, kurva. Bravo. Ajde, triangulu. Neka se pripreme za tatami broj 2. Luka Čubrilo. Igor Kokoš, Željan Milan Pavlović, Lutan. Dakle, tatami broj 2. Igor Kokoš, Milan Pavlović. Baci kukove. Goran Nasić. Baci tu drugu ruku unutra. Jovane, probaj da se prevrne. Pazi na triangul. Izvlači se sada. Ajde. To. Idi, pravići se, idi na njega. Stiži, kolena. Ajde, ruka, idi. Kukove, seri. Ajde, Zoki. Ajde, Zoki. Zoki, još manje. Ne daj. Prođi sada, Jovana. Ima se tu nogu. Zoki mora da radiš. Jovana, minut, ne daj mi da radi. Mora da prevrneš Zoki.
Zoki! Minut, Zoki, minut! Minut! Minut imaš, ajmo! Pazi, ovo da prevrtanje tu! Prevrtanje! Bravo! Bravo! Bravo, Zoki! 30 sekundi, Sušika, 30 sekundi! Uzme leđe. Jovane, pola minuta moraš da ga prevrneš! 25 sekundi, Zoki! Jovane, idi na njega! Na njega! Tako, prođi, prođi! Prođi, prođi, kad neći! 10 sekundi, Zoki, gledaj! Brž, Zoki! 10 sekundi, Zoki! Drži samo! Drži, Zoki! Moraš kad njemu to! Drži to, Zoki! Ajde! Bravo!